no so atokwata wa mitambo kuya kana mitambo eze obetu no binadamu na indi no zindu ziekeka lakini maundu yume sawa sawa ne kwate ne moto kwate ondo violate ne twasyo keleke 7 emwe kwa emwe ndene wa kilungu cha Îkûmbî siasa na tutandite kana tutamba kwata the nosu Muinde ona amino nena na Kilonzo feke ndo weta nondo Muinde adanse kana ndola hivi siasa hizi ndola zike tinzeo na maybe nezi otume kama ndo numewa kwa ni olosani weka wako nena ne kwate wenda wa thesi yeto yaku ne wandateke mwe ni mbeanu wathi muno yes ni lea se Muinde ngamwe nyene kiavanda senya ni mwana biashara munene na ningo na biashara sianza na tutumia dollars kwa ila ngwasya na dollars ni sia ke biashara ndinamba udhuo kethia ni na dola mbingi nguingamba umba bandu ni kwati dola na ningi nombo ya nzeo nengi ukomboya ni dhuwe nivike kiwango cho kwa hiyo ni mwana biashara na nicho kitumine na dollars. Asante yes. No uno alesia Seneta Maanzo tuisonga pe kindu kene na wa mono na kene twe ona kunu kene te yolo presidential campaign nitu zeneza kana etumia mbesa mbinge na kwa sababu mbinge ona hazeze ne makoleti ekulu yano ya mbesa na inyota waipa muwetete Azimio kanate Azimio Mheshimiwa Kilonzo no there wa 11 ndine wa ballot box na yunde ni wa kubika 11 kutwaisa hii campaign kwa mume wa kulia hii Mheshimiwa Kilonzo musioka ena maso ena nana ena ndumeo mubatonyo mukwata mbao okasa hivi ya nema muungamia kutwaisa campaign Maanzo ko lezu ni ko letwe muno nando ingi yes na ne ngwetekela kana basa ni tumeka muno katika siasa na katika campaign na mbesa mbili ile tumeka katika campaign ya presidential ikita kumba mundu akanemwe akasangiswa na nyanya ambapya sala ndimawe ndi musio anduonde lakini tunamba oipa no ni muhimu kuno e campaign ya mpia nengi tuendelela iki ya mipango ya kindu na isi kana musio baya mugambe gamba kwedongeania palaba ndo FM mwansia andu bambe ukomana itina wema nundo na mugenda mwena mbeza mbili kana mutema sio muithi campaign munyayikene na mutana mubango musio campaign sunde bandeza nengwenda kwedekela kana musumbe nutondikana yenge uhuru wa Kenyatta na timu wake maibaruka mena usumbe kana sister na kaduto na system eno usumbe na no biteona go kana kapalokeona lakini na imbesa itana no pesa mingi ya campaign sindo asisi ya logistics kwa kutoka Mauta tumano Wîva wena ndo ingi muno umbanite magweta ukuvukuma na mewe yani masame ngwele nana na mepoewa yes mata ukuvukuma mana ndana ndo majuki alama katika social media mpaka kama uyo bando no bakoma iwe uyo lama kuna ndana mundu kwete kaneni ndana mitoka yeke Mauta pendo anga lama nene muno yenda katika billions of shillings okay kitu namba oiku mundu tiyotene ni baile tukamba kwati ya ni ngeta kamba yes na dhatu kwati ya na kamba basi tukwati ya na kasa ninakwasya kula ile inatumia rudu atuka musumbi amo kamba ni moyo na neke abatumbe bage monde chondori kiba ina uliyo kamba kama kamba na neke kuna kula izingidi maana la mekwetana rudu ndasumbika kwa hiyo ndio tukwecho ndaya kwamba ya mukamba ndio andwala me katika uda ni maelite kutatondo watomeka sindu ile itu sumwe serikali ni katwa wa kamba mekeu ndo ne ya meko na wakati kwa nende na itu no twibanga no twalete twamba kwamba kwibanga mbeta mbai na kana tusoke tumane anyanya ima itu nao na tuzo katolikipo tipo the best yes telawona kibake azitana lunch ya 1 million baka uma akuyu mabika million tia tezani ya laji mabika amagamba onengane simbobe kana zidi wa account ni mundu abika aendele kwa laji akanengane 1 million ninoze 1 million times 1 billion nokona
Tini mpesa siana. Ukamba kwetu na ona namba yana hata tuto na Îkûmbî mpesa. Akamba majebo di. Akamba mebina mwingi mwe. Na akamba makenda kwe kondo ni kwe kamata na kima. Na magana kumba mpesa ni kumba. Lakini yu kilani wite kwa wingi yu otuna namba kwe vanga. Yu ando injala mapia sala kima. Na ingi mwa mekwaza tenda uzaibye kundi. Tumusangizie Mheshimiwa Kilonzo pesa. Tenda ukamba pimbi. Na chaona chote namba obingo wa isu na kwa sababu na zinduzo na wala mipango ende ni kalaka mtini isu. Wese no kala icon. Maende na kumba no mena bila mondo ma kupangithia kiu. Na Mheshimiwa Kilonzo na bila wao hiyo. Kwa mondo na mubange thio kamunenga impesa lakini ukethia. Mazaba indiwe no bomboisie ananga thio ukicheza pale kaono na uite kuda ndukoma. Na lama tu kula ni bidhaa sana Messi. Na lakini uwevo ombeza sivo pende ndenge kuona ndo matolo muno abune watu twaye izionte tabai makao mo da siasa na mbemo mendo ame spiritual kawa siasa wambaenda na mbemo spiritual na no so spiritual aspect ukamba ndenge ngai mwanzo la wake Ndu bagilana mabangite na bagilanga yobangite. Okay. Na ngainiwa mwene bita kuonze. Asante. Na ngainiwa mwene mibanga. Na nicho tukwasya kuyeta no tina wa ema. Athoko mimanga imende ko. Mapasta. Nono ndela ruto na zembi. Unona kanisa. Ruto na kwetu unona makanisa. Na mana mukwete mena kwe kwacho munene mu wake. Na mana hizi tasindu bingi manezi ni urekebisho. Na makati mko promises mbingi na ila mbunga ya bingu iwe abakumanga ima hilo na ila ruto woki osoma speech yake yambe abakumanga ili woki namo na manena na bali kabe mutindo mwe ukweki wakataka mbunge yulu akwamba ofisi ya pau nondo uthe wisuni gotu manga ya athimambi okay na ilo no nyenga ya athimambi ya Kenya kwa ona mwine dogo $1 kitu kila kinene pyo kithethe isendo leno ni kananga itu na uise mbua wethe kila mundu ena leu ithia tandu ma Kenya tinameza leu nzate kayiba chao Kenya shilingi ka nene muno aya yekwethi wena mungu ndola mbingi eta na tali ila Kenya ina mungu ndo atali yengi lakini la kwa ina maandamano nenda kuona pepe atali yengi kwa mambuke ba Kenya makanzo yele mabita andike siongi na sishios Mazande zungete mungu ndenda atali ona kututhinde ka ona ku mungu nduthi Israel nondo wethi ukwati waku utwa ngasa utwike uyonge yundu zindu ndo lugande yukati ukati Israel okay Israel natwalia ndo otali bodo ule na kwanza twambe usisia kaula spiritual twambe uko na spiritual wambe udhala na kamba mali takumbana ne bali tendo atongo imondo mama kanisa na kedama kwa makata atongo na wewe wako kuna kifui fulani ndio bado ngaino meneta metuli na wewe wako loka dikweze kaliambe ukatungwe tina na wewe nyija wewe kalaba ngaje kakuotembe ndio ya Kenya yenda service to the people na ndo maithe na ngaino ndo aene azali ndio ya Kenya ina thina mwingi mno aya ndio ya Kenya ina thina mwingi mno na Kilonzo nikenda tutipata be bwana Muinde tuo bo mwana ni osu Seneta Maanzo ngolika na waise kana baibata Mheshimiwa Kilonzo akwata na Mheshimiwa Ruto baibata kabisa Maanzo ndo waise kindu cha mbele boss Kilonzo uludo ni mobalo kutamba bilo haya wana Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Kilonzo formation ya 2023 twaze kwa bao nene witwa Mheshimiwa Raila ko the AU twaze ni wathi nono na nambodi twaze tunene ta wendie pa atumutongo yola muno kuoneka watonya kwitha ayukita kebela cho sumbe ni Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Kilonzo na Mheshimiwa Ruto ni wawetie ebindo wawetie ngalikozia ila ndio bete Nyanza azeka nako akazi na Kilonzo na kuonena uone nini wake ase Kilonzo ndeye kuona amusinda Kilonzo no kuona Kilonzo ena mwanya ndene wa akakwata na Mheshimiwa Ruto 2027 okesa hivi ya 2027 Mheshimiwa Kilonzo na Mheshimiwa Ruto bamwe yana yake kana ondo Mheshimiwa Maanzo meweta Kilonzo kinyele bene ya Ruto na bwana na wiper Ruto akaenda kwa Kilonzo
ndisongie kulia yaku ekanambo etakicha mbesa Kilonzo again with Ruto, that is what the wiper. Oh, okay, sorry. Umunde Maanzo atuikie bishop mwa na meso wako nene. Mtoto hapa. Kindu chambe Erastus. Ekanambo nene akicha mbesa. Around wiki taino una nusu ndelu. Nitwaendete o delegation ya andu kadhaa town yetu wa Buenos Aires yendeni wandi yetu wa Argentina tuendete ku benchmark tu CCA sio siasa sikeyo kunikata tuendete ni kulan na mbesa si tumeka hata thini wa siasa na nini ekangotabye kendo Erastus siasa ni seso yemwe expensive na imono ona nigo tuma Argentina nigo na manie niki Azimio matai na maagent kila bandu Kenya malai ma afford na yuwezi kuma ina na TV ne ekangotaye kendo Erastus women rep wa Kirinyaga County ni rafiki wako munene mono eta wanjeri maina ni sene nake before atuike women rep na atuye ko unene kalilende nake na mukulia utumite mbesa tasiana juko kalila kuikalela kibela chu ambe nye kwanza ni nai mudhelele pyumwa ona ndinai na kindu maagent makwa ninatumie 12 million yani mwana wakulu wewe ka agents peke yake kuiba agent na kumba mambi oleu na nini 12 million notes ama ibita nai point yako ni simbu na ndio umekwata niene kuja yako kila cha atuma mheshimiwa Ruto osa kivela 2022 tikendo kingi ni 2013 kwamba kwenyivya atuike running mate wa Uhuru akwate influence na ikwata mbesa by 2022 mbesa ila mheshimiwa Ruto unaina sio ili ya nene na ila waina sio 2013 influence ila ya kisiasa unaina yo ndia nene na ila waina yo 2013 yu mheshimiwa Kilonzo kedha kenda kivila nungi nambe umanya kendo chambe ni lazima ambe kwembwa na influence na kendo chakele ayedha na mbesa na andake kwatie ma MP make na mangava na maseneta make akina Maanzo nundu muthenyosu wa kula Kilonzo ikunewa sio president Maanzo agethe titie chake cho seneta agetha sembanitie na chake kusasi akumwea nenge mbesa saa nisusi yuzi kizanga kiende cha siasa na campaigns na ukuniwa kula Maanzo nundu ndatamuka akakuya Kilonzo nyendione Kilonzo akaepa uwe bange weasu yu Kilonzo mbesa ila waile kuikwatia ni ila we mwene we nasio kwa ndio ikulia ila wangolia kana makakwata na mheshimiwa Ruto ni kwa advantage ya Kilonzo yu kibila kiki na musali ya Mudavadi kina ile idha kicha Kilonzo ila Kilonzo 2022 wetiwe ni Ruto na alea na musali ya moka yu Kilonzo ni wona inakula mbinge kwe musali ya kekaendie balawe Ruto yu mundi u Kilonzo ni wewetha yu akwete portfolios ya foreign affairs na prime CS okay yu Kilonzo 2027 akakwata na mheshimiwa Ruto ni kwa advantage yake kindu chambe ambaithe guaranteed tuibika 2032 nuko ambaithe akwatite mbesa yake we mwene utegemea andu kindu chake ile ana vae kwa Ruto vakita mbeza akaumia ekangutavye Maanzo mheshimiwa Maanzo nawe niwese nona kuni siasa niwese eka iku ya Kilonzo aita wisa ikala tavasta siasa ni akekwa atamoko takana kaseo alafu kivila kikoka mheshimiwa Maanzo tunene ikilo ona kivila Biblia ni muzumbe Davidi aikenengwa kuma kwa Saul azemba na we agayebira ngungane aimantho oawe kiki kita upena na kiki ta kwoswa na lazima na agenda get soft
yu ngewela Maanzo ya kwanza tonga meita basi tatatui kamisa ndito bwana kula lakini nasia mundu oye tu ndinasia mundu oye lakini nasia mundu akiteosa kivila angangane apambane with your name on silikali yu tamheshimiwa Ruto wene kilone kana ukethia athimu kuta noni akakimwatia gas ndunona yikwatu gaitakana kaseo kajenye mana kila jamaa kimatia gas ba akathipaya makimabu akathipaya na uni wo no sieke vile ko Kilonzo tuendao na yiku ukethia semba nitie na Ruto ba kwa ba Ruto ine unya Kilonzo kana unyangale nengi lakini tikwe kwata tatu kuna misa Muinde tu point ni ya na point ya besa yete kinene muno na ngawe no ingesia ingewaya mheshimiwa Kilonzo kukwatana na mheshimiwa Ruto twende 2020 kindu chambe ethano ndo subitu no ikwa opponent wako ko uri twisi Ruto akenda itekewila 2027 ko Kilonzo kuyubuni ko msalenda baba ndwenda ko isuti option kwake nini ndiro ni wetete ba mara maingi pe kwitha mwena went na be kunena lakini be reality na saingi la tu analyze saingi no kwa kama mekona tatuto support by ondu Kilonzo kwa sene wendi munene na no witha wose okwitu omukamba wala lugha yitu kwitha musu lakini nikenda tulikyo sumbi no kenda tumupisi reality na ici ithe tuyika analysis tuitumia emotions kana ilaita hapa opinion usiasa reality Seneta bahati nda tuite akamba membesa mbingi ithe tuyolea akamba no kenda membesa mbingi lakini besi susi akamba tuisiona siasa nengo nenga example ya sia kumelana umie kuma sa kuna ilobi na ndio some ngale kusia Kiambu nzi university na college ni Kiambu kwa yalo akabeta ndo kumidangale sumia kabiki ku ili tumeangalia sia Kiambu ile kuna kula Kiambu ile kuna kula milioni katika president as a start forts Kiambu ni about 2 million nundu yoka wasa account line na kuna pekee uni kali tengali sukuma mwaka wa mepokea na inoni yangu utaketa reality kindu chambe ibinda yao kuna kula tuili kama tatu ni konja tuende tengali suwe bao siwa kana no kuli kula keda wi lobby na tuna kuna kula meukulia uende to kuna kula Kiambu na au mela membesa Kiambu ngali suku na mana ikaumwe ikakuwa na mana iwe mundu ondora kwenda kuna kula keda wikala ilobi na ndwena tikiti bengali ya mana ikutwa nekutunga kiwini cheki to kuma ibinda Kibaki mundu na uma college junior wa kula Kibaki kiwini Jonet 2013 ni Jonet 2017 ngali sia kubika na kuru ngali sia na kuru sia na Ivasha sia Nyeri sia Kirinyaga sia Embu sia Meru aume maisi ngali situ mundu sikuwa na mana kwa mundu wandona tukuna kula na yotwa na yotonga withi pa imundu ilobi kula kuna kula miaka sune kala bana ndi na miaka mingi diai wasumu galisia masako galisia Makueni galisia Kithuku na mana siega wanje fa ira kwamba tena sura kuna kula na ndo maitwa la milobi maitwa loka ndio kuna kula na ingela maandikithiti ku mundu andikithite kula ilobi ajino kwa kamba mundu we ukamba uandikithite kula ilobi elewe kuna mayasa yako isu ni weakness mwanene jitu and maitwa la mesi whether mena sio tuisiona hivi dacha kwa maile kumeli yes kindu cha keli lakini ngithetwe mbona ni ugo Seneta kitu okay itina wa attend tunena wotho ithi ukamba twebundi isienza ibinda ya kula
ibinda ya kula andu on them mokamba ni ne nuta ni mokamba ni aibu tu that we man that eti watu negesi mwitha tu sambanite na kamutu leso PBT ya ila mo manda kula no tongo wa musumbi ni nyuma ita mwinenga mundu lo kwitikula pesa tiwe mwanange pesa kwa uke dhani tu kwenda Kilonzo hatuike musumbi andu ala me ukamba onatha ni liana yako onatha ibiti wako onatha tu ina PBT no umale okatembea kilomita 5 10 kwa mtata wejitikula mwe mwana kuukamba lutie paikulo nemwe yikina kando kurutie ndo kamande kula uno mumye sindu sieni kanoka yimye omwe kuuwa sije yukula sia mutike yes na kula sia divali ende imweke ondu kunitwe ondu kunawa ando aswima yasi ndusionde imo masisi ndusio na ni asila ngito ibani na ukuni kindu kita Mount Kenya Foundation tumilile tukito kuna kula na jadala ando laingi mewe chatangaso mona ati ana ndo kwa bano ba mbesa ando sumo kai kalande mundu ka kalande iwi wa measme kalande bali ndo kikala kikalo kimwe magasaka bako manya kaliko na bilioni wewe wa Mount Kenya Foundation mundu jua ka kuna milioni 10 ndio ni sio la na wewe ni kulitia twaliliwa Lower Eastern Foundation wiki teame tugeka undo umyange mekwika tukomya mbesa kwa utweka na nbe na masuani ya moja dikwa za tuyacha tuinja lakini masuani ya maitu na malika na maitu tuona roza tuine wasindu na teti bandu bakuja nizitu banga teti asante na hasa ile tu na josundi tubange mwana kweli utinda unena amunuka kuno miezi tusia alamu katika YouTube alamu Facebook ukatete hapo ukatumia bando siako ukaetisia mwana wewe kyo kula asante yako manda mwana au nenge bandos huyo ndio mimi masia asante ku seneta bese lile pesa na mtu asibu we kege ni wa pesa nenda to mineni asante Muinde na niona wale ndo mo kwete ba ubano nenda to mineni seneta nondo wa masama itwe nenda kwamba sisi ando avoto ma Facebook na moto mali mavoto nenda to mine lo isino kanenge simu itatu sio kae tafadhali kwa hiyo kuna isimu na namba ni 0799870066 o simu itatu kwame tuminete abe muno wazi ai herwa Samson musioka akamba membesa mbingi indi maitethia ona vanini veva wake ima na kimena ni mamalikile pyo nakasioka ingi akasia ngali ikita kwamba tefea ivinda yoko na kula na akamba aingi ni matongo iwe ni mavumo wakila Muinde waweta tija kwamba tevea ni chawo kugwito kamba wakilia ona lobi nona ati mbwa ya uo ega kwamba ko kamba komela kaindo siasa sikoko chambara sibongene Erastus Dr. Muinde anena kawo kukua ando mana makakone kula na kulati akoni makula musi ala ako na ala me sibitali makakone kula ni kalete central miaka mbingi vendeka mheshimiwa Maanzo mayake kiburi na mayambe ya ba studio kuvoya mheshimiwa Kilonzo kula kwe Kilonzo na Dr. Mumo mheshimiwa wewe mande kula ambao mande ya Kilonzo kula ba no me ba studio we Muinde monde bwana ngwa maxi akatumile nete lazima isue happy birthday Mutongo TV Mutongo FM Benjamin Mwethi birthday ni ya Mutongo FM kana kaitoka huu ituniokete mwai wa katana tiwa yes ya gomina miaka ya 3 anataende no kwa Raila ndete kila Kilonzo asumbeke we aemiwe tabia Maanzo kale ezi ndete kila Kilonzo asumbeke we ni we aemiwe yazeto amboni faizi nzivo beni mwema akasia hii kule Maanzo kana Raila aithi au kana kazi ya Kilonzo tosha Kilonzo for preso Ras Devi kamba rib crackers ese Kilonzo no we Raila ni moto miecha abinya ona vaili ara
Okay, asante kandi sisi YouTube haraka nikaenda no sesimo tumineisho pawe na matumani mabudho Patrick Mailo galeko ya YouTube Mutogo TV Stock FM official asia Maanzo ekite kwitha amenete ruto na ithie tui mote the sekimena Maanzo ndo akoni ya ruto kula na no abetie na U2027 ona utamukunete akabeta Vincent Motuko akasi ati Erasto mwanake osu wetawa Muinde akona kati wamweta mwanake tabia Maanzo atwa ya ujumbe osu we unedited kuma umoja kwa chief Muinde ambeza twika lezeneza bya akona kendo toto wanga mbesa mutala Alfred Masai ngwatani ya mukamba ya thokie kuma iolona otongo indosa wa o Patrick Mule, political analyst, Senator Maanzo kindly advised Kilonzo to spark out in the entire country, not to concentrate on Kamba region alone, if it really means business on presidency. Aya, ama ni kipindi munatupiga kama Kamba nation. Aya Lois, nianga simu Yesu. Nikote yuno na simu tua. Director? Lois nombe wa aya nangelele simu Kilonzo tosha mulinge toni nina simu yambe hello Mutongoi hello ninena nao ninena na Mûteti umetangala kwa yeba masako karibu sana Îkûmbî nenda uchangi wa bandu bani nona nimesia vile kumbe mona lakini asante nimevao na kwano nikala aya ika yago ndatekemo kwenda ndaka sababu vautian national in politics politics isinda ugezaithi ati kwacha omukamba ugezaithi une wapa kuna waenda na ori vitale ukaenda iwata waenda central ukaenda iwata they know what we are doing how we talk like Maanzo ta Seneta ni mwezi Maanzo ndiba uyikaneza ndisikana beka influence bantu ni aku ugezaithi anu yekimena pingi ko Kilonzo na ja kameno ukula kongi let them be national like this guy mundu umeo wena majini mundu muzidi matuko maingi ito ndandane nandi kanendeze ikongo kilangaje Kilonzo president it comes that easy thank you very much asante haya Tosa simu ya kele nianda itatu nikaenda tumie itatu peke yake sio tu ya kele simu ya pili ni ya nani tunamaliza awe na matumani ba maingi Kilonzo tosha antu mwendwa okay lete simu hello Mutongoi hello nene naongela wasia nikuwa kwa basa muno Veronica roba chani Mombasa chani Mombasa karibu sana Îkûmbî tongo yetu angi muno no mendete no na maiko bani mwakethu atongoi maketheka yu mutongo yu ithe wito Kilonzo sawa katika uongozi na watu express lakini ile na wakela hicho tumbicho kwa nando ala menene wito wa ndaka mena kaumi na Kilonzo wito ndei yu kila yewa mutongo wito no tamukoe na tukwende na kumutete na ala mambuwa makwe kwa mbo ino wana bege ya ndongo ingi Kilonzo kamba nyorula Raila ya kazi te kono woni tu kazi ya Kilonzo yu de no la monena no Kilonzo wito ni mopole kila kitende te kuwa na wito anda kama na mondo mingi naje Kilonzo ndi yu na ndake kalo asante mono Veronica kera nya chane Mombasa aya nitoma kaunti 001 tuende Lois twende kaunti eva namba ya mwisho namba 3 simu ya mwisho ni simu inakoma aba mitandao ninaona muya ingi muno we can't wait Kilonzo tosha Benson Mûteti hello Mutongoi hello nene nao
kongo kwiwe ongelanga wasi tafadhali mutuko kuma koma aha karibu ikombene kambi ni asia imaido mo kambai ya luku lagi bomo jamo na uzua macho ina kuti yutumene yake nundu tete teta uziteka ke kwa jamana wela utani ina kila kingereza na tete ndani kila kilikuwa ndopanga ikira kila hizi lakini tete ndani tete kinana chute na jeja kama Otisa kuenda bandu kibila kino otikuchenda nundu kiki na Kilonzo nikitu na nikitwailite na nenda tete oya kibila kile kitu bila utani muno okay kila tete maazia support la kusupport Kilonzo ki financial ni zailite asante na zailite ile kuizinya kenda no ndo ana mewacha ngali ya kuna siasa unaojua majina ndio ya waja wanawakana ngana ngali okay anenge tuzuku Kilonzo tikivila to mwana ojika no ukawagirisha kindu kiko kwenda kana wiweto all right igira kusani jara pia kamba ni movia muno ketha ni muno ngatako cia koma makethia koma bijangeli zero haya tuloistunga vile bau nondo wa masaa Dominic Matthew Ngula pamoja ngalako cia Euro Maanzo ni mutongoi na ane na kawo aimeva wa muthia ni zoma rumani omwe peke yake olanda na asoma no kanisi olanda na asoma eto Tom Mutuko Erastus Kithuku Maanzo umwe Kilonzo ndeso tuka musumbe aitinda itesene ndiye saku umona ko ya metani ayitise Kilonzo kura na uyongela umwe ati Raila by 2027 akethwa engaleko kuya AUC isine African Union Commission my friend Kilonzo ethiwa na uya mwingi muno tumine Seneta Maanzo maybe ketha bege kwenda usongea ndateka imwe ndero cia kutia muthia nenda usongea mutumia ucu wacia ina kemina kula kwiru acia wige to mena Ruto nenda kwazia mbe namba ya Ruto bana ngamukune azimunda la kwa zumo yako na siekana no bakapaka ndalama zo bisa serikali ino bisa nyetinya nene ya Museveni naka sikate Kenya Arusha kwani yebo na Museveni na andu make matere ize Ruto muno ukakibila obala bengi ndiale tautethesia musumbe ukakibila maneke Tanzania ndeke zitu ninabatiro ku Tanzania Suluhu ayaza KQ ndikakinya Tanzania ndanabo wangu na bana inaitu yengi to muno tunathena muno na musumbe Kagame na ndumo yuko asisia paibinda Kenya ya theu umbano wa Ruto na ndwana makongo yuko natumia ambassador witu alonjwa Kinshasa na gola woba enuka no way this is Maanzo yes ngomana Ruto na zana ngini kuweka national relation muhimu muno kondo momeneta we ndio momena na ngini momena yake kitonda umutavyo ukweli corruption ile Kenya union nene muno omutata no kana tishwa ni Ruto bali yake ni kongewa Kisumu sine ajali ina ajali lakini nange bayimundu wa mwana kutishwa na abantu kunena membusia na bandu mbia na makoani mako nina ndiye kodini ndio mutata na molona bindu wetu ya Statutory Instruments Act isio na labezi ndio to yatekelezwa na house levy kodine na zindu ile ngitu ya sinda sindu ile you madi high court ni the court of appeal na nena mutata to asinda zindu isili okay yuko kono ndio mumenanya ndile yako iko tini na leko yani waniki asante na ndu ma Kenya ndu makayite tinya ngukaya ni nyoka kwina thina we bana kono wona ke Ruto ta musumbe ake kwe kuna kithoi muno wanyibe atuke servant of the people ti conqueror of the people haya ndio mumena mina na negi katika competition nake nyene nda kwasia nitukuyumbatia ninegwa bau nitukuyumbatia etwendera kuyumbatia na ne buya mwingi ti buya munini kada mheshimiwa Kilonzo nukasumbe kamthino ne buya mwingi muno wako thukuma kala muthana ti kilevi nda lazima
ni atiane na mheshimiwa Kilonzo Kelapa ninaye na Kajado na Seneta na group tukazia timu lape na timu lena imero itiana kwa itumi uketha na goku ma television nenge ivyo ndate kanthi uketha citizen ko imondo KTN ko imondo Îkûmbî ko temondo yuda kuma Kajado no nginya mwani ama no magatwane MP manawe ya mane mathingale ko sai ona wambana nendo anezi ndo nizio tukuna mudhana kuhakikisha kana mheshimiwa Kilonzo ni wasumbeka lakini naise kila kitu mbona kukulia azaize mekumbi alama boya na mapasta wala mana kwete ruto kwoko na ndo onde mawendo musio amaboye mheshimiwa Kilonzo nambia kwasia kana kawa siasa ni spiritual na hii spiritual ni ndo aje nene muno kwikisindu ila ingewe na kondo ndasa nitukumbania tamina spiritual na mbaya mugambe boye muno ibinda yetu ne wosio nundu sai wetekele kanole akalijini mama kwenda ya memoka na nicho Central Kenya inathina na asante serikali zo wangu ndeto cia kucia muthia kwa tene cicu Seneta Maanzo asante muno na ende tugethia na ila ingi twekiwa yi kilunguni cia kumbia siasa usu ni Seneta wa kaunti ya Makueni Dane Kitonga wa Maanzo na ende mubya muno Seneta Kilonzo ndeto cia kucia muthia baye kuliona kulwa kwa no mino kwa mbilo kitafadhali tukamira kamerani yes asante kindu chambe mwithukisi usu akoma wangu ulia ni mene ya akamba ki nyendi menete akamba ni laisi kwa kuikala nthi bana asie nondo raila ni wathie yu nu Kilonzo kini wosa na ndikunanganiwa makobi maingi muno lakini yu zuti ugo nye nina ula ugo kitu chake kila ngwenda kumina nacho Erastus ve musemo wa kisungu wa sasiai munyambumwe utongoesie malondu yana kana ndithia ya malondu yana itongoiwe munyambumwe yatandikie ndithia ya minyambo yana yatongoiwe ni londu yemwe kila kiumaanisha onala matongoiwe ti uo muno ta utongoi ni uo determine ya destiny kwa kila ngwenda kutabia akamba niki utongoi na kibila chake na utongoi uonthe ona bibiliani Daudi owaye Goliath nikenda oneka pape mutongoi ndipo asiandu maimakoane yani ne asia ukumbao we mutongo ini lazima wambe onania ukumbau ungame unene no ukumbau withie mundu we Nyanza nde ukita ukune kula netei egita ukune nundu ni wene we ngumbau akamba no tuiwe Kilonzo uitotei lakini au maalanza wo kamba kuitei nduthi Rift Valley ugewe watei ya inundu we mukamba nduthi Kisumu ugewe watei ya inundu we mukamba nduthi Central ugewe watei ya inundu we mukamba mina Kilonzo Mine lava persons with disabilities. Yes, nenda utangasi ya kamba onde kana registration ya persons with disabilities ni tuestie kwa e-citizen. Or you don't need kuthi ofisi ni wowote wa persons with disabilities kuthi register. With your wasa medical report yaku ukascan si madhangwala onde ukwetua ukascan uka-upload kwa e-citizen na simu yaku ukano saiba ila yeba kubi ketha ndio na simu uapply na pia tax exemption pia ikeye kuapplywa kwa e-citizen ya andoala alemavu mwe ya tuandikia yene tukona na ila ingi na ngatenga mwana munenange wa alemavu nikenda ni maelesi siendu kadhaa ila siende asante ozuni Moses Kilonzo either wewe ûteti ni wake ondo wilie ngalekoni ya UDA na indi ni mwene kivela wa andoala methi ya wana mamutha me mwanya ndini wa Lower Eastern tuwa Lower Eastern kukamba kuone we mwene kivela wa andoala methi ya wana mamutha me mwana Muinde tumine okwame tuki ni mimi na point ile jambe ni la ya mheshimiwa Raila na hisi etanzi na diplomatically African Union ni imeta Kenya ni kibila kinene no kwa kwa siasa ila loko na enda Raila ni wako nominate wa nini ya Kenya tumuboya na tumu support ni asia mwe na kibila chu globally nikita heshima kwanza
Ku no tweke local politics kenda the tune kunominate na ena support tumo waje afara kila kikale jadi cha keli ni sia mheshimiwa Maeke no mtumia na tuikanita na kama ingo mtumia pole noni sia ina hospitali na twayo mukunia yama na actually kana ndo simu inesi umona eba mosi iboya lakini na mtumia message kuni pole muno na kwa thoko mima serikali ya sia ingino kila mutesi ya thoko mima serikali saa ingi mwikatu mwena ateti ana tongoi ya nyumbe na mundu munyumbe oka na ndaya yake kwa huyo mthoko mwa serikali no wali to exercise la tuta judgment na other no kindu manda other no beso ko na nasi no usio ku bashima tongo nondu ana tongo be ana tongo imena ndaya sio okay ambe wau bana sei ile ya mundu ni kitu cha mundu nani mume ya mundu ni kitu cha mundu kwa hiyo andola kwa serikali tafadhali tuidhiwe na waiting alright wana tuika wewe witu huu ni asante pole Emo. Mmoja mheshimiwa Kilonzo atinda ilobia hiyo sifuna. Actually Secretary General wa ODM na mheshimiwa Kilonzo ati etie na weta lakini ni ndo dingelela Azimio is ready to soldier on without Raila Odinga onene watu onena na siaba kana Kilonzo Azimio ni yumbaniti kusonga nambe ona Raila athinga lekosia AU kumaanisha kana Kilonzo no ambe olika meta niwo Maanzo walika meta kidha namba story of another day Kilonzo no kareto nena ndo Kilonzo akanena bo yutwe ko baba Kilonzo akata nena Kilonzo akata nena Kilonzo ngazaidya no akona Kilonzo na zaidya ni tuambeze discussion nyingi na ke Maanzo ngalokwengi wezaidya ewa yomeka wezaidya ni tuambeze discussion nyingi na bazane maidi ko ne asante mono oziwa mina ne kunena ne Dr. Mumo Muinde ni Mûtaalamu wa maundu make ûteti tuibika bawo monde twike akoma Îkûmbî ya siasa tukaendea wachuma ukite tweke waje thini wa kilungu cha Îkûmbî nemo bya kwa kunondo otambanya na itu musiaisia nemo bya nondo alama ile Îkûmbî ya siasa beni mwaka olawa ukombanisi aliboti Îkûmbî ya siasa vilingi no amaubo tuwaka studio mukoni wa visa ba studio olawa onengelele mapisa su onde watu ona ba twe ana bana yona ithio kana kamera sionde ni Joseph Kawinzi Mr. Ngumbi mwene na indi director Madam Lois Lois Modama okay siete zinge ninyi ne mweta tuye ku obisini ne sawa itamoka na indi mundu uyo ndongo ikitheka Joseph aigithia kana ni wa stream anduma YouTube umeona mwa stream wanesa anduma Facebook umeona stream yes sawa jamaa wetu wa ndongo Joseph kitheka mwene mavevie na indi graphics sia ilanesa waandikiwa topic nzio wanengelelwe namba ya simu vukione wekiwa scrolls uko na bau sieta wa SMS wona siebeta bau ne oya wake Elizabeth Kanyiva na indi ola na atialiano ni Sam Maunda Samson ngaleko ya Mutongo FM aikithia kana anduma Mutongo FM ni makwata Îkûmbî ya siasa ndo violated kwa niaba ya timu isi yonde ni Erastus Kithuku Nzomo tiwanesa kwa uyu